shari yari kuba acuruza inzoga n'itabi na predance ubwo yajya acururiza ku irembo ry'iwanjye maze nkwereke inshuti yawe hano Bulldog nkiza ko yari kuba ari nk'umwarimu cyangwa ari umujura wo ku rwego ruhanitse wandi biba banki Dumba yari Irene yari kogeza n'umupira yego Dumba yari kuba indaya y'igihugu ndavuze ngo indaya y'igihugu oya ntabwo ari kuvuza oya niko mvuze turi gusohora indirimbo yitwa Maradona cyangwa yitwa why like why it's a love song yeah it's no it's a heartbreak song like why did you do this to me, why did you lie to me, those kind of stuff. When is he dropping this song? Very soon. Hey yo, what's up Rwanda? What's poppin' in Kigali? Ikaze muri The Switch episode indikande. She's a queen, she's a diva, goddess. She was born to win, to conquer, to take over. N'umutungo w'igihugu, nesase n'ubutaka, ni darapo n'izuba muri iryo mfasha nkwereke mfasha. Ubwisanzure, umudendezo, reason zo kumukunda, hit after hit, ni back to back, bumper to bumper, bandika bandua. Goddess Queen, Marina, hello Queen. What's up? What's going on? It's all good. I love your energy. Thank you so much. Love your swag. Thank you, man. Got it all. Mm-hmm. Nice performance. Thank you so much. Am I your type? You might be, but I'm getting married. Oh my God, crazy. Crazy. Anyways, ikaze muri The Switch kuri meze mafite amafoto y'abantu batandukanye bakora akazi uzi. Noneho umfatira uwo muntu akaza akora ukavuga ati yadakora kano kazi yari gufitinga hano hantu. Rese ashaka ari producer, ashaka ari DJ. No, it's a content. No, ari nyinshi zakoze arabakugiza umuseriveri utaramenya. For real? Ndabishi. Abushari yavuze ko aba umuseriveri. Izina ry'Imana. Tijara yavuze ko akora waba umunurse. So ari bari bajya ku akazi ke. Tijara ndamukunze rwose. So we do it? Yes, let's do it. Ariko mbere ko tujya ku bandi bantu kaduhere kuri wowe. Marina yitwa mu artist ari gukora iki? Nari kuba umuganga. Like seriously? Yeah, for real. Niyo mpamvu nshimishijwe n'ibyo Tijara yavuze. Mera nkaho uri umuganga uri kubwira umurwayi. Aho yagenda. Okay, first person. Kujya ku muntu wa mbere umbwire yatsa umuhanzi ari kubande. Itone wikopera Marina, look at you. Medi yari kuba dirija abakorari ariko anayobora indirimbo muri worship team. Yari kuba umukomedi. Bruce Melody. Yari kuba umuyobozi. Yari kuba ni animatrice wo ku ishuri ahantu mu kigo kibamo interna. Yego. Cyangwa umusirikari. Scovia. Ndamuzi cyane ntabwo ari bya bindi. DJ Brian. Yari kuba iki? Footballer. Abere kuba umusirikare. Sinzi nimba ari yitwa Kazungu Kireva. Umunyamakuru. Okay. Biramubereye. Iki? Kuba umunyamakuru. Ahita Pendo. Ahita Pendo ari kuba ibintu byinshi cyane. Ariko no kuba ari umunyamakuru biramubereye cyane. Sinzi ko hari ikintu yari gukora kikamufitinga. Cyane. Ariko n'abandi birababereye ibyo bakora. Nyine ari gukora batishaka bisa nta kindi ari gukora iki. Yes. Amaji yari kuba umworozi w'amatungo. Niko Tijara yavuze. Yari kuba tuturavoka mbese. Yari kuba umworozi w'amatungo. Yari kuba umukomediye. Yari kuba umuhinzi. Yari kuba umuntu ucuruza inzoga cyane. Umupimyi w'inzoga. Lucky. Yari kuba umwarimu. Oh yeah, sure. Shari yari kuba acuruza inzoga n'itabi na predance.
ubwo yajya acururiza ku irembo ry'iwanjye abantu bava mu kabari Bushari yacuruza iki? Yajya acuruza itabi inzoga n'udukingirizo yeah those kind of stuff ariko nyine nuko ibyo akora birarenze taniranye n'abasaza banjye bro ningira umuntu ndakaya hata bakuvuza uzabona ko bati yo nuko mbona ko Mwise umuseriveri. so is this person element yari gukora iki yari kuba twa dusore two mu rusengero muri church nyine twutwana twiza tuba turi cute yego abakobwa bo mu nsengero n'abamama badukunda baradusariye ariko ari udukozi tw'Imana yari kubacuranga piano icyo gihe Juno yari kuba umufootballer Kenisa yari kuba umuririmbyi nta kindi cyamubera Shadibu birakora biramubere ko muslim queen mo yari kuba n'umufashionist byamubera Miss Naomie akwiye kuba Miss nothing else ariko yaba n'umukomedienne by the way exactly nibyo tujara uyu wese nyamenya gahunda ze pe nukuri Katie yo murebye gusa mbona yaba maneko cyangwa ibintu bya box exactly ayisuwe baziye ngubabaza kandi wambabaje sorry Aline Sano yari kuba n'umuhanzi ni bon byamubereye ikindi kintu yari kuba umumodo abantu bamurika imyenda babananutse Theben yari kuba umufootballer yataririmba ariko ntabyo akora nje biramubereye Ibaze ko nuze yamwise umubounce cyangwa umubounce pe biramubereye ko niko kunagenda ngo agenda gute Theben? Oya sheri nyine ko kuda bounce bagenda Theben agenda gute? James mushira kamera James gira bana James ngwino gira bana biragushaka gira James gira ko ruhande gato yagenda gutya ako ibeni wanyuze amakaye gira dukore na man respect bro I'm just joking Elene yari kuba umuntu wo muri church party imwe ubundi akaba wa muntu w'umugosipa bira binakora byo kunakoresha abantu ikiganiro kunabaseka yari kubinjajwa mu Kinyarwanda ni kibi nyine mu Kinyarwanda cyiza ni injajwa oya umutezi w'inkuru umuganiriza Dumba yari Irene yari kogeza n'umupira yego Dumba yari kuba indaya y'igihugu ndavuze ngo indaya y'igihugu oya ntabwo ari kuvuza oya niko mvuze ndeka nisubireho Dumba nyine ubu ngubu ugiye kwisubiraho ariko ntacyo bisanzwe you can do nothing Philipita yari kuba umuboxer Coach Gaye yari kuba babana bava mu Mutara baba bafite inka nyine ari aborozi tu David bayingana yabishaka ari no kujya mu bintu by'imideli mambona cekana by'imideli fashion arya yino ndo kwa Kensi yari kuba umukomedi nkwereka inshuti yawe hano Bulldog nkiza ko yari kuba ari nk'umwarimu cyangwa ari umujura wo ku rwego ruhanitse wanduye ba banki Pifla nta bintu byinshi muziho ariko mbona bereka umuraperi inzovu ni ibyo kabisa ni inzovu Nsabi yari kuba umuririmbyi w'indirimbo z'Imana Kilaman yari kuba pasteur Lutije Joel birasa misati yari kuba umushumba King Ishkeven simbiza kabisa Christopher yari kuba ari
asari kubiki sha birancanze kabisa can see yari kuba umuririmbyi n'umukinnyi wa filime sabe sebura yari kubiki sha nibyo. Okay, that was the part 1 turikihuta cyane about your career. Ukunda guperforming iyo muri abahanzi benshi ku mwanya wa kangahe niyo wishima? Abanje yamushize bose nta kibazo ubwo still abafana banje baba bari tayari anytime. Indirimbo ikugora kwandika bari y'urukundo cyangwa se true story? Indirimbo ingora kwandika ni indirimbo y'urukundo none akaba atari true story. Oh, uri kujya. Nyine ndikuvuga inkuru zitambayo cyangwa zitandiho. Indirimbo ya kane yitwa gute wasohoye? Ya kane yitwa nubwo indabari nyinshi yitwa Shubirubiro. Shubirubiro. Yes. Indirimbo yitwa Too Much yasohotse muhe mwaka? Yasohotse 2019 18. Bro. Umaze gutwara award zingahe? 8. Really? Yeah. You're the baddest. I'm the baddest. Umunsi wa mbere wibona kuri televiziyo byari bimeze gute? Nabonaga mbyibushye ndi kibaju gusa nabikundaga ariko I was very excited kuko it was like a dream come true. Yeah. Kandi ikindi bibaye nkaho bintunguye like nyine nayi nari surprised nk'abandi. Yes. Indirimbo yitwa Page ukuntu yakuzikangana byaragutunguye cyangwa arabibonaga? Narabibonaga. Yes, nari mbizi ntabwo nshobora abafana banjye ikintu kibi. Yeah. And then finally ikibazo cya nyuma. Ndakubwira ibintu uzajya upikinga kimwe cyonyine turimo turasoza. Marina, ari icyayi n'igikoma? Icyayi. Kawunga cyangwa umuceri? Umuceri. Ipantaro cyangwa ikabutura? Ipantaro. Ku mazi cyangwa ureba filime gusa? Ku mazi. Rayon Sport cyangwa APR? APR. Ira Star cyangwa se Taylor? Ira Star. Chris Brown cyangwa se Usher? Chris Brown. LeBron James cyangwa Stephen Curry? Stephen Curry. Cristiano cyangwa Messi? Cristiano. Oh my God. Diamond Platnumz wa Akiba? Ngwiki. Diamond Platnumz cyangwa se Alikiba? Diamond. Really? Yeah. Ujya uririmba uri wenyine? Jewe yego cyane cyane. Yandi muri douche. Uririmba indirimbo zawe cyangwa ujya kure? Zabandi. Indirimbo uharaye ni iyihe? Maraye indirimbo ya Chris Easy na wa mukobwa na umbibi witwa Uta Nice. Yeah. Oh, na go with them. That is my favorite nowadays. So Marina, what next? Nyuma ya Page indirimbo yabaye nziza, indirimbo uririmbana n'abantu ijambo kurindi ariko na numbers ni nziza. I mean, what after? When a management yawe cyangwa team mura planning iki nyuma y'indirimbo yabaye successful nka Page? Turi gusohora indirimbo yitwa Maradona cyangwa yitwa Why? Like why? It's a love song. Yeah, it's no. It's a heartbreak song. Like why did you do this to me? Why did you lie to me? Those kind of stuff. When is it dropping this song? Very soon. But you cannot do it. Yeah. So thank you so very much. You're an amazing person. I love your character. I love your attitude. Anyways, you're so beautiful. You're so. I mean, you got everything. I love you. Yes. I'll send you my account. You gotta send the money, bro. If you love me, send me the money. I hate you, man. I hate you too. I hate you. Leave my interview. Leave my interview.